سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټیپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, in het zwembad. in het zwembad. لامبو په حوض کې. Het is heet vandaag. Het is heet vandaag. نن ورځ ګرمي ده. Laat ons naar het zwembad gaan. Laten we naar het zwembad gaan. راځئ چې حوض ته لاړ شو. Heb je zin om te zwemmen? Heb je zin om te zwemmen? خوښه مو ده چې ولامبئ؟ Heb je een handdoek? Heb je een handdoek? آیا تاسو مخ پاک یا ځان پاک لرئ؟ Heb je een zwembroek? Heb je een zwembroek? آیا تاسو د لامبو پرتوګ لرئ؟ Heb je een badpak? Heb je een badpak? آیا تاسو د لامبو جامې لرئ؟ بدپک د میرمنو لپاره د لامبو جامې دي. Kun je zwemmen? Kun je zwemmen? آیا تاسو لامبو کولی شئ؟ Kun je duiken? Kun je duiken? آیا تاسو غوټه کولی شئ؟ Kun je in het water springen? Kun je in het water springen? آیا تاسو کولی شئ په اوبو کې ټوپ کړئ؟ Waar is de douche? Waar is de douche? شاور چیرته دی؟ Waar is het kleedhokje? Waar is het kleedhokje? د جامو بدلولو ځای چیرته دی؟ Waar is de zwembril? Waar is de duikbril? د لامبو عینکې چیرې دي؟ Is het water diep? Is het water diep? آیا اوبه ژورې دي؟ Is het water schoon? Is het water schoon? آیا اوبه پاکې دي؟ Is het water warm? Is het water warm? آیا اوبه ګرمې دي؟ Ik heb het koud. Ik heb het koud. سړه مې کېږي. Het water is te koud. Het water is te koud. اوبه ډېرې سړې دي. Ik ga nu uit het water. Ik ga nu uit het water. زه غواړم له اوبو څخه ووځم. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. In het zwembad. In het zwembad. لامبو په حوض کې. Het is heet vandaag. Het is heet vandaag. نن ورځ ګرمي ده. Laat ons naar het zwembad gaan. Laten we naar het zwembad gaan. راځئ چې حوض ته لاړ شو. Heb je zin om te zwemmen? Heb je zin om te zwemmen? خوښه مو ده چې ولامبئ؟ Heb je een handdoek? Heb je een handdoek? آیا تاسو مخ پاک یا ځان پاک لرئ؟ Heb je een zwembroek? Heb je een zwembroek? آیا تاسو د لامبو پرتوګ لرئ؟ Heb je een badpak? Heb je een badpak? آیا تاسو د لامبو جامې لرئ؟ بدپک د میرمنو لپاره د لامبو جامې دي. Kun je zwemmen? Kun je zwemmen? آیا تاسو لامبو کولی شئ؟ Kun je duiken? Kun je duiken? آیا تاسو غوټه کولی شئ؟ Kun je in het water springen? Kun je in het water springen? آیا تاسو کولی شئ په اوبو کې ټوپ کړئ؟ Waar is de douche? Waar is de douche? شاور چیرته دی؟ Waar is het kleedhokje? Waar is het kleedhokje? د جامو بدلولو ځای چیرته دی؟ Waar is de zwembril? Waar is de duikbril? د لامبو عینکې چیرې دي؟ Is het water diep? Is het water diep? آیا اوبه ژورې دي؟ Is het water schoon? Is het water schoon? آیا اوبه پاکې دي؟ Is het water warm? Is het water warm? آیا اوبه ګرمې دي؟ Ik heb het koud. Ik heb het koud. سړه مې کېږي. Het water is te koud. Het water is te koud. اوبه ډېرې سړې دي. Ik ga nu uit het water. Ik ga nu uit het water. زه غواړم له اوبو څخه ووځم. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.